that makes you happy. Inkezo. Bafowethu baseduze bala emhlanga. Nawo ama-truck siwalande onke lama-truck ade N2. Sazwabeka la eDover. Asedover. Talking about 1,800 trucks. Apake la e-airport endala la siwapake khona ebusuku. Bese kuthi la okuzokwakhiwa khona izindlu ne-mall masekuqala kabusha kunama-truck awu-829 apakwe khona till kube ne-resolution yokuthi lama-truck ahle ahle asikhathini. But-ke njengoba bela labantu abanakho ukudla, abanawo amanzi, abanalutho, uma kukhona abantu abanga-pick up bezokwenza leli business ngoba belapha nje, which means sikhuluma ngabantu aba more than 2,000 that don't have food. Yeah, makukhona umuntu ongaba nomba. Bafowethu, indlala injani? Sinibulele indlala. Awuson organizela kodwa umuntu ozozondayisela ukudla. Mase ku clear ngale.